Biyag ti tao. Simon, anak. Simon, agriing kan. Bumangon ka, nakong. Tamasapa ta ama panagpidot iti basura ita. Panagbabasura manen. Makaturturog akpay nanang. Ituloy mo ti maturog no agawid ta, anak ko. Wan, ala, bumangon kan. Uwan, nanang. Ala, darasam anak ko. Amangan no maunaan data dagiti padat ang agbasbasura. Mapantaman ng jay batog ti balay, nanang. Jay dakkel a balay. Baka ado ti maala tayo jay. Wan, anak ko. Ha? Nagado ti karton kan plastik iti batog ti dakkel a balay. Ay, alaan ta dagitan anak ko. Yes, adamanan mapindot ta a basura, nanang. Wan nga rod anak ko. Nagdakkel mo't dato yun a balay. Kastoy ko matibalay tayo niya, nanang. Ay, katwan na anak ko. Makabalay kanto iti kasta. No tari maanem ta ag-eskwela, anak ko. Basta'y kararag tayo anasalon at tayo akanayon. Tapno napiksa tayo latang trabaho, wen? Wan, nanang. Kanayon mo ti panagkararag ko. Ha? Naglukat ti gate ti balay, nanang. Di yung manan ni warwara na kita basura. Sinalit kayo at tao. Ha? Inyor ornos ko na kita. Kalpasan na, gulwin nyo laan. Wan, sir. Isublimi mo't laang ti sigod nga ornos na. Pumanaw kayo man. Saan na dito iti pagkalkalan nyo iti basura? Ija iting kay pagkalkalan. Wan, sir. Ay, ala. My kan, anak ko. Sayang, nanang. Adupay ko mati maala ta ijay. Nagungat-mutan di akin balay. Sana bali, anak ko. Tasapsapaan tanto no maminsan. Tapno saan data amadlaw. Ay, naladaw ta ngamin itay. Iso nakita na ta. Mungarud naguyong niya, nanang. Ala, bye-bye amon, anak ko. Di mon panunutin day jay. Naira nala siguro amaditi aldaw na. Iso naunget. Simon, sikaman pa'y latagluto anak ko. Tani, maulawak. Maditirik naknak kong. Diyak ka ba ulan ti bumangon? Nakaluto ako na, nanang. Ha? Kastaya anak ko. Agyaman ak nga rodoan. Amok gaming nga nabannog kan, nanang. So nga syakti nagluto. Kat, dagiti adim ngay. Nariing dan. Wan, nanang. Pinakan ko pa'y idan Agyaman ak anak ko. Naibaglakit tin tada ka akatulungak. Agsakit ka kadi, nanang. Saan? Maulawak laang anak ko. Medyo nasakit laang tibagbagik. Mangan ka kadi, nanang. Aggauak. Madamdaman anak ko. Kayat ko pa'y timaturog. Ay, kantaan nakman kit din akong. Tapno maimas ko timaturog. O sige, nanang. Nyati kayat mo nga kantaak. Kumporme na anak ko. Basta tay ammom akanta. Adumot dagitikan kantaam. Amok mat analaing kang agkanta kat anak ko. Mun atay malaakan ka, nanang. Saan ka nalaing agkanta? Amok labasit. Day di tatang mo ate malaam. Duwa kayo, nanang. O sige, garod. Aprusak ti ulo yo. Sa akto agkanta. Tapno mayat ti turog yo, nanang. O sige, anak ko. Nanang agyamanaken ka. Ayat na buslon, anarik na. Numabisinak pakanan nak.
No agsangitak ay aywan na. Wow! Ano tinaibol lang plastic dito ruwarte pa kanan Ala akda gito yan, ikargak dito sako. Ay. Agkanta akman, habang agpidpido takti basura. Kuna ni nanang agsingsingpet ka. Uma dayuak inakon sumina. Dinakto sa pulen, no dinak makita. Di kan tulong daan, no awalak tadan na. Ha? Ni Auntie Mikaela. Auntie! Simon! Nangag ko ti boses mo nga agkan-kanta. Iso nakita ka. Auntie? Nabayagan asap-sapulan kayo. Pimano kayo matgaya man itisigod anagnaedan nyo. Wan auntie, tapi napanaw na kamin ijay. Nagipatakder kami ti kalapaw ijay igid ti kalsada. Kat, kumusta kayon? Agsakit garod ni nanang ko, auntie. Ala, umay ka. Mapantay di balayo. Nakpay ko mailakod nato'y napidot ko basura, auntie. Saanan? Ibatim daytan. Saan na bale? Taikan ka iti kwartam. Nooman nugot ka in San Mary. Ikuyog ko ni Simon ijay lugar mi, tatulungak. Da kami iti asawak timang paadal kan kwa na. Kukwa, insan Mikaela? Amok, amarigatan ka amang tad iti masapsapol dagiti anak mo. Iso atulungan ka. Kwa, kasladyak ka ba ilan amaya dayo ti anak ko kanya kasinsin? Kasano nga rod ang makaadal, no di mo palubusan ang pumanaw. Insan? Ay na, oray saan kan nga agtrabaho, tapno mabantayam dagiti anak mo. Tamang tedak to iti kwartayo iti binulan, tapno addabos-busan nyo. Panunutom ana imbag ti imbagak in San Mary. Tapara metlaang iti napintas ang masakbayan ti anak mo daytoy. Ket no makaadal ni Simon, isuntumet kan timang tulong kadagiti kakabsat na. Pagadalen man to ida. No kasta, kayat mo ti sumurot kini Antim Mikaela, Simon? Wan nanang, tanuan tayon agpidot ti basura. Kanta no makaeskwela akano. Anak ko, kailiw da kanto lakit dinopanawan da kamin. Uray siyak mailiwak to kada kayo nanang. No saan ko la siguro akabagyan ni Antim. Diyak ko makayata sumurot ka kankwa na anak ko. Ngam nagkarimot adi nakabaybayan. Wan nanang, kunanamat nga umay kami nga kanayon itoy. Pasyaranda kayo kano akanayon. Kastamot lang timbaga na kanyak anak ko. Isong agsingsingpot ka ichay, wan. Wan nanang. Daytoy akan tati praktisam, Simon, wan? Wan auntie. Masapul ang mapraktis mo iti husto dayta. Tapno mangabak ka iti contest apang isalipakan ka. Wan auntie. Kinumpos ko dayta akanta. Iloko. Masapul ka no nga original ti lyrics ti kantaom. Naglaing kamatan nga mga ramid ti kanta, auntie. Kapilitan tapno adda kantaom. Sige, agpractice ka, Nuan. Madamdamakan amangan. Agpractice ka pa'y nga umuna. Gatita, intay mat imatangan ti sumaruno a contestant. Awan sa bali no saan ani. Simon Ramon, palakpakan tayo!
ti champion tayo. Awan sa bali, no saan ani? Simon Ramon! Simon! Kunak tupay kat asikat yung mga bak. Auntie, nangabakak! Wan kaanakan. Yahoo! Nangabak ti kaanakak! Ay na, umay ka man kaanakan. Ala, nagiruti pa nagarakop mo kanyak, auntie. Ala, Ay na, maragsakan lang amin para kan ka kaanakan. Naglaing ka! agyamanak, auntie. Kumusta nga tante anak ko? Di damot lao may pumasyaran. Manipod ing kuyog ti kasinsin ko. Di damot tan nagsubsubli Apolos. Apay nga tan. Oh, madanagan nakpekit din. Awan mo't ngamin cellphone ko apang kontakak ko makadakwada. Tinasayaat. Agurno nga kiti pagplete mi nga agiina. Tapasyaran minto man ti anak ko iti puder ti kasinsin ko. Insan Mary! Ha? Ay, insan! Ay na, agyaman naktada kayo. Ni, agmay-maysakan sa insan. Wan kasinsin. Tabisin ni Simon nga agprak-praktis. Itre-train ko ngamin nga agkanta. Kanayon ko nga isuro. Ah, kasta ka di? Imaya, tapno di ka agdandanag. Okay lang ni Simon. Awan ti rumbang apagdanagam kan kwa na. Napintas ti kasasaad na. Nasayaat nga rod ano kasta, insan Mikaela. Aywan, atoy oh. Aha. Allowance yung nga agina. Ha? Ay, agyaman na kasinsin. Pasensya, ta 500 pailat maitad ko. Tani, private school ngamin, tinangisara ka kini Simon. Ay, uwen. Agyaman na kit di ata da ka mang tultulong ka ni Simon. Awan anyaman na. Basta, no di ka makaumay iti mabayag, busy kami, wan? Di ka agdandanag. Uwen insan. Tanoad danton kwartak, da kamin tunti umay ijay lugaryo kasinsin. Ha? Ay sus, magastusan ka iti plete, insan. Kan mabannog kayong agbiyahe. Da kaming tulatan ti umay pumasyar ditoy. Sige nga rod, insan. Makaturturog ako, auntie. Labanam tatublip mo. Agkanta ka pa'y madamdaman. Adda pa'y doa kantaam. Nabannog ako nga agkan-kanta. Agawit tayo kuman. Saan man anatangken ti ulom, Simon? Inayadan datan dito'y fiestaan. Masapul alupasam amin dagiti kantam. Auntie, kaano tayo nga agawid ijay balay mi? Awan pa'y oras. Busy ta unay, Simon. Auntie? Sana bale? Da nakasarita ko ni nanang mo. Imbagak abisi ka. Napanak idi na minsan ije balayo. Ha? Imayak ko auntie? Saanin ang masapol? Mala, aginanakan. Tainton bigat, at damanin pagkantaam. Sa dino manen ngay. Ijay lugar ti gayam ko. Lalaingam ti agkanta. Tapno makaurnong ta iti kwarta. Auntie? Di ka madanagan. Taiduldulin ko dagiti baybayad dakan ka. Nakapang ko. Aywen, auntie. Saan nakadiag eskwela? Baybay amman payla ta eskwela. Agurnong tapay iti kwarta. Tapno adda pagadal mo. Ha? Ken unaan tantupay nga ipatarimaan to'y balay. Awan pa'y ngamin tiles na. Numaalak titangdan mo nga agkanta inton bigat. Igatang tapay la iti tiles. Auntie? Ala, aginanakan. Tainak maturugan. Mailiwakon kandananang kan kakabsat ko. Ngumhan nga kayat ni auntie nga agawid kami. Kanayon kami arumwar iti rabi eh.
Mapuypuyatan kami mapanagkan kanta. Nagadutit itadda akwarta kan ni auntie. Ngam apay nga tanghanak ik-ikkan. Agungat pa'y no agpagatangak itikanak. Nagsingput mo't ididamo. Ngam apay nga tangain muyong. Maululawak Apay nga tan. Di akmantina silaw pagdangan. Di mat ama isut pagsanggiran. Bak nang tinangawis kada kami dito'y akasaran. Dakkel ti bayad na iti panagkanta ti kaanak ka. Ado ti maayatan iti panagkankanta ni Simon. Ha? Adda nagtext. Ha? Adda manin ayabmin. Ay ayaban damanen ti kaanak kakamapan agkanta iti lugar to'y gayem ko. Replyak adagos. Bayan na, agsasaruno ti awis ti kaanakak. Simon, natumba mo dun iti stage. Anyat napasamak iti kaanakak. Simon, kumustan ti Riknam? Nakapsutak anti maulawak. Ninanang kungay. Agturungan dito ospital. Dandani siguron sumangpad day jay. Inawagak ti kaaruba yu itay. Imbilin ko ti yu umay ninanang mo. Kailiw ko ninanang ko. Wen, di ka madanagan. Sumangpatan no madamdama. Agpaimbag kawan, tapno makakantakan tumanan. Insan! Insan! Kumusta ka, anak ko? Nanang! Simon, anak ko! Kumusta ka? Iyamid akon, jak kayatan ditoy. Apay, anyang amin tinapasamakan ka, anak ko. Natumbak idyakan kantak iday kasaran. Naulawak. Anya? Rinabiigamin nga agkantaak. Agkan kanta ti aramidok nanang. Sa anak aagis eskwela. Anya? Simon, anyat kayat mo akanan kan inuman, tagumatangak. Jakpay mangan, auntie. Maturo ka nga rudan, tapno makainan ka. Di ka sumanaong. Insan, di mo pa'y kasarsarita ni Simon ha, tamabanog nga agsao. Apay alapdam ta anak ko nga agsaw, insan. Adda ka di mo kayat nga ibaga na kanyak. Ha? Sana kasta, insan. Mabalin ka di, insan. Rumor ka biit dito ita kasaritak ta anak ko. Sige. Simon, rumwarak biitwan. Agpaimbag ka tagumatang ka iti cellphone mo, Wan. O sige nga, Rod, insan. Ala, ituloy mo ti bagbagam itay, anak ko. Kasano nga, Rod, ang makalpas iti panagadal ni Simon no yawid mon, insan? Lading itak, insan. Ngamdya kun maitalak ti anak ko kan ka. Kunam apagadalam, ngam pinagkwarta am lagayam. Agsakit pa yan gapuiter aramidam, insan. Ha? Sana nasayaat kan kuan na ti kanayo na panagpuyat na. Rinabii ama puyat. Nga uray dinan kabalan, pilitom latang agkanta, tapno makakwarta ka lang. Para matkan kuha na aramida ka. Jakpat yan day ta, insan. Sana para iti anak ko ti pampanunutam. Nudikat para iti bukod mo abagi. Ha? Isa lading itak, insan. Ngamyawid kun ta anak ko.
Nanang, naimbaga kon. Ni, apay asinurot nak dito'y anak ko. Naimbagak garudan, nanang. Nala, agtugaw kayo nga rod iti adim dito'y igid. Ta siya kung tagkalkal iti basura. Wen? Wen, nanang. Ala, di kaagsangit ading. Ada ni nanang ijay, oh. Di kan agsangit. Wen? Siguro makaturturog ka niya. O sige, kantaan ka tanong makaturog kan. Tulog na, ading. Tulog na. Tulog na. Simon, Ha? Ni Auntie Mikaela? Hala, baka umaynak manan alaan. Nanang! Nanang! Ada ni Auntie Mikaela! Ha? Ayan na. insan, agawid tayon ija balayo. Taadda umay ko itulon. Insan, pangasim, di na kami kumanriribukan. Nadaman ng plano mamang ikuyog iti anak ko. Pangasim, di mo naramidan dayta. Saan akas tati planok, insan? Kaya't ko asulnitan tinagkurangak kada kayo. Mababainak, insan. Isoan ang iyagak iti abastuyo. Pakawanandak ko insan. Saanin nga agpaot tibiyag ko. Iso akayat ko asulnitan tinagbasulak kada kayo. Ni, anyat kayat mo asawan, insan? Kagapgapok iti doktor, insan. Kumpirmado. Anda kanser ko. Amangan no saanan nga agpawat ti panagbiyak ko. Anya? Simon, anak, agrubot tayo. Ha? Papanan tayo, nanang? Intay lamayan ti bangkay ni Auntie Mikaela. Ha? Natayan ni Auntie? Uwan, anak ko. Iso nga agrubot kanwan. Tarubuatak matandag iti adim. Agkanta ka kano. Ado ti mangibagbaga nga agkanta ka kano dito'y lamayan. Duwataan, nanang. Takasinsin mo mat ni Auntie Mikaela. Di kanta amat. Sige nga rod, anak ko. Duwata nga agkanta. Ni nanang agsing-singpet ka. Madayuan hinakon sumina. Sika ti ina ni Simon. Uwan, madam. Nangag ko ti panagkanta ti anak mo, idi madamatilamay ti kasinsin mo. Magustuhak ti boses na. Adda production ko. Katno kayat mo, alaag ti anak mo. Alaag ti anak mo. Taikak iti kontrata na nga agpaay iti production ko. Ubing pa iti anak ko, ma'am. Di ka madanakan. Saan na ka na yun ti panagkanta na? Maminsan la iti makalawas. Kat ikari, asyak ti mang paadal iti anak mo. Kat itad ko amin amasapsapol na. Diyak kayata na maisina ti anak ko kanyak, madam. Di ka madanakan. Agtalinaad iti poder mo ti anak mo. Sukunag lang, nukas diya ka sa pulak ti talent na. Kat nukayat mo, kuyugam tunggal sukunag. O anya, mayat ka, misis? Sige. Kasaritak ti anak ko.
Mary, Simon, nakaumayak tada good news ko kada kayo. Congratulations, Mary. Nag-viral ti anak mo iti social media. At to'y, kita Diyos ko, ti anak ko. Buy-buyahan ng tado at tao. Uhan, Mary. Intero asang alubungan timang buy-buyakan ko, ana. Simon, anak ko, naglaying ka. Nanang, Kansaan lada ita? Gaputa ado dagiti na paragsak ti anak mo iti social media. Ado met dagiti nang tad iti tulong para kada kayo. Mabit lang ha. Atoy. ha? Nagado a kwarta. Diyos ko, Uhan. Mabalin yun tagi patakder iti balayo. Tadakkel agatad da ito'y intad da tulong kada kayo. Iso amang kita kayon iti lote ang mabalin nyo apagpatakderan iti balayo. agyaman ak, madam. Diyos ko, agyaman kami. Naayat ka unay kada kami nga anak mo. Amom dagiti kasapulan mi, apo. Kundi nanggag mo dagiti kararag mi. Agyaman kami, Diyos ko. Biyag, ti tao. No awan aramidem, ipamaisamkit di ko mati atensyon mo iti garden mo, Nelson anak ko. Kati sumat kar aramidak nana. Ad-ado mo ti oras mo nga ag-cellphone. Sayang laang ti oras mo. No awan ti aramidem, kisayam kit di ti bulong tinateng amulam, tapno mayat ti bunga na. Agruot kameten, tapno saan nga iso ti papanan ti abuno. Agpakalaing kayo man ako nakon. Saan met anak ko? Ibagbagak laeng tapno saan amapeste ti mulam. Mabalin ka din nanang diyo pakibyangan ti garden ko. Sayang ti pagpupuunam a kwarta. No saan mo nga aywanan ang naimbag ti garden mo, anak ko. Kat ay aywanak mo. Diyo makita aya, abinigat ng sibugak. Nasino mo timayat nagsayang iti kwarta nga eh. Anak ko. Maray, bigbigat mo nga gungungot dyan anak mo alalakay. Ay, wan nga rod Mare Espe. Adan samot pagsaksakitan tinakam na kan ka, Mari Kuncheng. Awan mo ti amok nga inaramid ko, ama di Mare. Mga nod na isawang mo di na nagustuhan. Di namat nga rod idiretso noan niya. Basta agong unget latamot. Uray mayat ti panakisaritaken ko na. Kasi itay agsapa. Ibagbagak laeng dagiti rumbeng nga aramiden na. Tapno saan kumaamapis ti timula na. Ngem nakaunget kanya. Nala, aganos kalata, Mare. Patya, makaamiris tumalaan dyan anak mo. Wen amare. Uray kanayon nakabugkawan. Agan ano saklata. Nasaya at aklataken ko na. Taanak ko kat nga rod. Pat-pat gaklata ti anak ko, Mare. Adda na ibaga ti kaaruba tayo kanyak, Nelson ading ko. Apay, anya manan tindanon na kita kaarubakin ka manang Cheryl. Bugbog kawam kanumat ni nanang. Kasano? No agsao kat kaslaawan na pulos amok. Anya launay aya ti pagsaksakitan tinakamukin ni nanang ading ko. Iso ti may sa arason no apay nga grigrigat da tao ita. Adda aya met ti inaamayat nga agrigat ti anak na. Sipud pa'y idi ubing tamanang nariknak sa anak anapatag kaninanang. Kan isumot lang ti makagapo. No apaya sa anak anakapagturpos iti panagadal ko. Di ka kumaagsao iti kasta ading ko. Kasano kuma sa anak nga agpanunot iti dagas. Kastama timparparik na ninanang kanyak. Kasla maragsakan tupay no mapesti na iti mulak. Saan kumaakas ta ti ibagam ading ko? Wen, adda ti pagkurkurangan ni nanang. Ngem di mo kumamot ipabasol kan kwa na ti rigat a mapaspasaram ita.
Pangaasim, ading ko. Siningir mo ka di ti bayad tinateng mo, Nelson. Apaya sang kadamag yu aya. Kumusta laeng ano mayat anak ko? No addamot la sukat ti bannog mo. Uray mayat ti presyo. Manulaang tinailakok ta napistekat nga ron dinaduma amulak. Kurang payatangdan ko ang nagtrabaho. Kasta aya. O ita, naragsak kayo? Naragsak kayo nga agmalmalas ka nagrigrigatak nga anak yo? Saan akasta anak ko? Isa ano maminsan, saan nga amin abanag kat pakibyangan nyo? Tanay, kita nyo, ti ipikto na kanyak. Kitain nyo lang haruran nga grigrigat na tao. Saan ko apagayatan ti kasta mapaspasamakan ka, Nelson anak ko? Agsyat ta, Tata Henry. Dan samot parikot mo, Nelson Banaok. Talaga nga da, dakkel ti parikot ko, Tata. Anya na ito aya. Napeste ti mula ka natang. Nabangkrap lang arudan ti naudi anatang ko. Ita, saan man rin ang nagtubo na iti kaimulmulak. Kasta talaga ti garden. At na panawan nga agswerte tayo, at damot saan. Tijak kayat, man nakibiyang launay ni nanang. Tijak pain amo na niya ti ikarkararag na. Idaw-dawat na siguro nga agmalasak Sa anak lang arudan na nakapagturpos iti panagadal ko. Malasak man na iti garden ko. Awan man siguro ti ina akas tati kapanunutan na. Sabali ni nanang ko, Tata. Sabali ti ugali na. Di mo pabasulan ni nanang mo, Nelson Barok. Ay natata, sipod pa'y idi ubingak. Nariknak sa anak anapatagkan ko na. Aging gaita, kastalat ti ugali na. Ay, di ka kagsaw iti kasta. Taamangan mat no sikat ti ayan ti parikaut. Ha? Nasapa kayo nanang sa dino ti papanan nyo. Tulungak ni ading mo iti trabaho na iti garden anak ko. Agmula ka no, kat nakitak akaruro o ti garden na. Iso at tulungak, ta iso pa'y apaggastusan na numanangdan iti pagdalusan na. Kat, makamu kayo nga rod ananang. Basta di kay unay agbannog ijay nanang. Anak ko. Anyat ar-aramidin nyo dito yung garden ko nanang. Tulungan ka nga agtrabaho. Sana yun, diyak kasapulan ti tulong nyo. Awan matla ang taramidak ijay balay. Iso nga imayak. Kan nakitak akaruro ti garden mo. Di yung pakibyangan dayta. Isurum nga rod no anya ti aramida. Agawid kailangan. Ito nadadaga sa mapasamak kada kayo dito yung garden, makabasulak pa ikitin adina oras. Di kayo madanagan. Nairwamak asyak lang tagtrabaho. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Pangaasim anak ko. Saan kumamot akasta? Di yung ipilit ti kayat yo. Nalan, pumanaw kayo dito yun. Agmerienda ka pa, Mari Kuncheng. Adu ti Diyos kang tinapay. Agyamanak, Mari Ispe. Nay, kasla naliday ka manon, Mare. Naggapwam aya. Nagkapuak iti garden ni Nelson, Mare. Anya tinaramid mo ijay ngay. Kayat ko kumati tumulong iti trabaho na. Ngam di namut kayat, Mare. Di na kano kasapulan ti tulong ko. Inong tanak manon di anak ko. Apay nga yakas jay ni Nelson. Imbis nga agyaman kumakit di tatulungam. Ngam baliktad mat. Manmanumag ti kasta klase ti tao. Dayta nga rod, Mare. Uray anya ti aramidak. Bugkawan naklatamot. Ay, nala. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Aganos kalata, Kangiddanam iti kararag, Mare. Tapno malawlawagan ti panunot di anak mo. Uwan, Mare. Kasta talaga ti kanayon ko nga karkararag. Ama urnos kumati parikot iti nagbaetan mi iti anak ko. Mamin, ano ba't nga ibagak ka na kayo? Asaan nyo asampayan dito yung nanang? Nakababayan ka na iti lumablabas.
Pasensya ka, Nelson. Awan nga minan ti daduma apang ikarga akadagiti ulos alina ba kanak ko. Ikatin nyo na gito eh. Diyan kaya ta makita dahil tayo nagsubliak. Wan anak ko. Nagado ang mabalin na pagsalapayan dita. Dito'y palang mat asidag ti dalan ti napili oh. Ay na, di ka kadi agong unget anak ko. Nukas ta ka na yun, talaga ang makaungutak nanang. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak ay anak ko. Imposible mat, adi kay makarik na. Ibagam nga min atap no amo kanak ko. Agin, di mo kay palang dita. Ammo yun na itan. Di kayon agin dadamag pa eh. Ay, sikabat kayam ti masabat ko konseng. Papanam. Ay, mapanak man dita istor. At damapan ko gatangan, Henry. Wano, pinagsasawan na kayo manan ni Nelson. Saan mo't? Di ka naglibak konseng. Pinagsasawan na ka manan di anak mo niya, ni Nelson. Ay, Di ka aglibak. Tano ag istorya ni Nelson kanyak. Kanayo na dakas kakenkuana iti istorya na. Sika ti pagpabasulan na makagapaw no apay nga grigrigat ita. ay. Mano atawanan akastoy kami. Mano atawan meten nga agan anusak amabugbog kawan. Ay, kasi kamat nga ron ah. Ala bayam, tano agkuyog kamin tumanan iti anak mo. Bagbaga aktaw. Ano nyo dagiti kawas ni Nelson, nanang? Ilabak, Cheryl, anak ko. Kaasimot ti adim. Di na masangot ti aglaba, tabi simot iti garden na. Naimbag kumamot, no adda pagswertyan na. Amangan numakaungat day jay, nanang. Anya kumanga iti pagungtan na, anak ko. Ibaganan tumanan a pinakibyangan nyo dagiti kawas na. Wan takas latrapo mo't anak ko. Nasken ang mailaba. Ay nananang, amuyo mat day jay akabsat ko. Umuna akanayon ti unget na. No adda parikot a mapasaran na. Da kayo ti pabasulan na. Nalaingag pabasul, nanang. Bayampay laeng ni ading mo, anak ko. Ma-stress la siguro. Takanayon mat ngamin ang mabangkrap kadagiti nateng nga imulmula na. Mano atawanon nga gargarden. Ngam aging gaita, kat awan ti pakakitaan na. Naurnong paikit din ti utang na. Maawatan kayo, nanang. Ngam saan mat amabalin akanayon ada kayo ti pabasulan na. Taad damat ti pagkurkurangan na no dadduma. Saan damat ngamin atutukan ti garden na, nanang. Iso abasol na mat laeng Awan mo't tinagitimuran ko manang Cheryl. Sa dino tinangidulinan nyo. Ang mga no imbasura yung matan. Di mo ka di makita tinakasalapay itirwar, Nelson. Ha? Ninanang ka di manan tinangilabak ang iti kaus ko. Wen, ading ko. Nakita na ngamin ana urnong timureng mo. Iso nga inggelgel na itay awan ka. Ba nag-apagyamanam ko ma. Ibagam ka ni nanang, ano maminsan, di napakibyangan na iti gamit ko. Amom, ading ko. Saan anasaya at aguraan kan pabasulam ni nanang ititong palbiag mo? Baliwam ka diti kasta a mindset mo, ading ko. Kudo isumat ipakpakita ni nanang kanyak. Kasala di na kaya't nga agbaligi mo't da tao. Amok nga addadag iti pagkurkurangan ni nanang. Ngam saan nga umno arason day tatapno guraam. Mano atawanan akasta ka. Nalakakin ka ti mangibagay ti kasta. Tadi mo ammo tirigat a pagdaldala na kita. Apay, ti panagkunam ka dikit na itid ni nanang amin akasapulak, ading ko? Saan? No may papan iti panagadal ko. Addadag iti gundaway nga agsidaak iti asin. Ngam awan nangag mo a reklamo kanyak. Ngamin, maawatak ni nanang. Isulaang tagtrab-trabaho para kada tayo, ading ko. Nagasgasat ka, kan napatpatig ka kanina ang manang Cheryl. Saan apod no dayta, Nelson? No umapal ka, ta nakaadalak. Katsi ka, agargarden ka lang. Di mo pabasulan ni nanang.
Ta desisyon mo mat tinagikat idi. Saan aya? Kastala ka na yung ti bagamot manang. Saludsudan ka man, Nelson. Saan ka di apanagayat ti pakpakita ni nanang kan ka? Uray bugbog kawam. Isuro na kalatta. Kayat napay ti tumulong iti garden mo. Kan ilaba napay ti murang mo. Uray kasta ti pakpakitam kan kuana. Saan ka di apanangipatag ti maysa nga ina ti kasta ngar aramidan na kan ka? At damot gayam lakom apantalon, Mare Ispe. Ay, wen mare. Agpili ka tamang ano da magustuam. Saglalakalaang. Ay, daytoy, Mare, sagmamanaw. Ay, 250 laang dayta. Ngamdakkel samot kan ka. Panglalaki dayta. Wen tapara ken Nelson tigatangek, Mare. Ay. Maasyanak ang makakit-kita iti pantalon na, Mare. Namantsa-mantsaan ken abot-abot. Ay, sige, yan tangay para iti anak mo. Ikang kay ti discount. Agpaiso, Mare Espe. Wen, itid kulangan iti 200 ti maysa. Basta nayunam ti gatangam Ang mga numalugi kamutan, Mare. Saan, mare? At dalataganan siya nga uray basay. Ay, kat agyaman nga ron, Mare. Anya ta inyawid mo anak kasupot nanang? Pantalon, anak ko. Ginatang ko kan Mare Espe para kan ading mo da itoy. Barang magustuhan na ananang. Wun siguro, anak ko. Takapadpada dagiti pantalon na ti style da itoy. Sa dino ti ayan ni ading mo. Napan iti ayan da tata Henry nanang. Mapan na kanualaan ti impawit na. Saan ka di anagungat, idiin labak ti kawas na, anak ko. Makaungat ananang, iso asinirmonak man itayan Barang makaamiris matanda di ang tao. Mahilig agpabasol. Amangan kit dino na upay, anak ko. Anya kumati pa kaupayan na ngay, katpod numat dagiti imbagakan kwa na, nanang. At ka di tayo impaw itkukin ka, Tata Henry? Ada, agtugaw ka pa ita agkapita Nelson. Saan ang tata? Umay ko lang alaan timpaw itkukin ka. Adala kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di na ita? Umusta kayo ka di nanang mo? Jaklat ta pagan ano? Masurunak lata ang makakit-kita ken kuana, tata. Sikakit di matbarok. Apay gaya kasta. Di mo kunaan nga isulat ta ti pabasulam kanagitirigat ang mapaspasaram. Adamat lang basol na. Adaken ka ngagdiskarte ta saan kamatan nga ubeng. No, adaman nagkurangan ni nanang mo. Sikan ati mang punaw. Kas makitak mo't kat aramidan ni nanang mo, ti kabaalan na, tapno may pakita na la ti pamatig na ken ka. Masyanak ang makakit-kita ken kwa na. Tano masalaw ko di tadalan kat madlaw nagsangit, kanayon na limtag na kiti mata na. Nagsangit ta guilty ngamin. Doon niya, tinagkurangan, nagiti dadakkel tayo, maawatan tayo kuma. Nang runa, no makita tayo mahit, nga aramidan dati, kabaalan da. Awan perpekto a tao, barok. Ito julat tanti impagatang ko, agawid akong tata. Diyak kaya ta pagsaritaan tayo, ti may bapan, iti dahi tabanag. Kitam, Nelson, ang mga no saanan ani konsing nga inam, ti ayan ti parikaut. Ang mga no si kamot tayo. Hindi ka pa'y agawid ta, agmerinda ta pa'y. Agistorya tapay. Ado, ti kayat ko nga ibagakin ka, baraw. O anya, nawatam ka din, nagiti imbagbagakin ka, Nelson? Uwan tata. Agyaman ka. Ado tinaadal ko ka nagiti imbagayo. Kit, naamiris ko ti bidot ko. Agyaman barok. Ta kinapudno na. Kasta akmat ide iti day di amak. Aging gaanatay. Jak nakapagkid daw iti pamakawan ken kuana.
Sa nagasat ka, ta si bibiyag pa iti inam. Ada pa'y gundaway mo, agpakawan kan kwa na. Uwan tata, iso siguro anatangsit ti anak ko kanyak. Nakastamot laeng timparparik nag ide, itinatayan nga amak. Takunada nga rutin, noan niya tinmulam, isumot lang ti apitam. Iso ano di mo baliwan ti kasta nga ugalim. Amang ano aramiden tumot ti agbalin nga anak mo kin ka. Ti kas itar aramidem iti inam. Agbalbaliw akong Tata Henry. Agyamanak manan iti panang bagbagayo kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Adda itad ko kun ka. Ha? Anya day ta nanang? Pantalon mo, anak. Masiguradok am agustuam da ito eh. Ingatangan dak pa yun. Nakitak ngamin nga abot-abot ti daduma a pantalon mo, anak ko. Namantya-mantyaan pa eh. Iso agim matangak iti kumare. Nanang. Nanang ko. Inarakop nakmutan, anak ko. Ay na, jak mailadawan tiriknak nga inarakop mo, anak ko. Anyat mo paspasamakan ka. Pakawanan dak kumananang. Nagbalinak at angsit ka na kayo. Kanayan kayo abugawan. Awan respeto ka na kayo. Kan nadalabasit jak magustuhan. Da kayo adagos ti pabasulak. Sorry nanang ko. Ay na, awan day chay. Baybay amo na ako. Saan akmat agimurakan ka? Patpatgan kang amin, anak ko. Patpatgan kayo ba't unay nanang? At tuwing ti kapeyo nanang. Ay na, intimpla anak pahilaeng. Kat kabaulak mo ti agtimpla iti kape, kanak ko. Bay andak ka di, amang serbi ka na kayo. O, manang Cheryl, inkagtimpla iti kape. Ada na pudot, ada numigita ko rin. Sige lang nga din ko, jak agkape. Talaga gayam ang nagbalbaliw kan Nelson. Nagbalinak la anak kapoy iti kalabas manang. Diyak kamin maaklo na kasto tinagbanagan ti biyag ko. Nga awan na ilupas ko, iso akas diyay. Anyam na amiris konti amin. Idi agad adal tapay lang. Kanayon nga ibaga ni nanang nga ganos na. Ngam gaputa saan ka nakaibtor, nagikat ka. Iso abasol mo matlaang ading ko. Amok na tama nang. Basol ko. Kat ulit at yagkid daw iti pamakawan ka na kayo nanang. Kastamot kan ka manang. Maawatan ka, anak ko. Ay, no sa anak ko maapobre nga inayo, nakaadal ka kuma. Ano mo't lang tinagkurangak nanang. Ado ti pagkwartahan dita no, naggagagitak ko ma. Pati ti garden ko, kurang ti panangasikaso kiso mapiste. Ala, ikararag tayo asapay kumata matsamba ang matan ti mayat apresyo. Tapno makabawi ka kadagiti lugim, anak ko. Uwan nanang. Kumusta ti presyo tinateng ita, Nelson, anak? Mayat nanang. Nakatsambamot lada taon iti nangato a presyo tinateng. Ay, ay kit nasaya at ano kasta, anak ko. Italanga makaidgamak iti kastoy kadakkel a kwarta nanang. Usaram anasaya at dayta a kwarta, ading ko. Saan akom kumpurme ti pangigasgastusam dita. Inton kwan, ninanang tumanan ti pabasulom no maibos. Apay lang nga ipalagip mo dayta, Cheryl, anak ko. Una akla ang tikapsat ko, ananang. Ngamin, di tay laam mo ti taray ti panunot na. Sana na mapasamak na itama ng Cheryl. Amukon nun niya ti aramida kita. Pagyamanak launa iti Diyos, na nakatsamba akmat iti mayat a presyo. At naman pangrugyak nanang, manang. Biyag,
iti tao. Sinaam day di alalaki, Christine. Tano di mo sinaan, nasaysaya at lang agsardeng kan nga agatan. Mama, ay ayatag ni Ronald. Makauray day taiha. Adal pa'y ti unaem a panunutan, Christine. Ubing ka pa'y. Mama, Agpili ka. Adal wenno day jay a Ronald. Sino nga ti Pilyam, love? syempre si ka, Ronald. Ay ayatan ka. Diyak kaya ti maisinakan ka. Oh, agyamanag. Kasano? Agtaray ta ka din? Wan makamuditan. Mama, awanan dagiti kawas ni Christine ijay kabinet na. Talaga natanggan ti ulo day di akabsat mo doon na. Sukir at talaga. Napananangatan, Mama. Sa dino pa'y kuma. Simurotan iti day jay alalaki. Sayang ti panagadal na, Mama. Mas pinili na ti boyfriend na, ngam tinapintas ang masakbayan na. Bye-bye amno kasta ti kayat na. Ay na, talaga pagpungpung tuutan nakday di akabsat mo. Anong santang tagabang iti pagnagdanta iti sentro, Christine? Wan, Ronald. Basta kadwa ka. Diyak kaya ti mayadayukan ka. Kasta akmat ken ka, Christine. Ngam, kasanong ti panagadal mo? Naimbag kanyak. Kapag tuluyan daklat tang ag-eskwela da mamakin papak. No siyak. Diyak kaya ti mang namnamakan ni mama. Ipakita ka kabaula kapagadalan ti bagik nga uray sa andak at tulungan. Christine, Ikarigata kapagadalan ti bagik, Ronald. Ngamin, talaga akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. sikat mo ka mo, Christine. Ngam, awan may ipanamnama katulong ko ken ka. Ta agpada tamat nga agad adal pa'y laheng. Makan lang, kan abang ta dito iti maikarik a mailibriken ka. Ngam no ti pag-tuition mo, jak may panamnama. Sige, okay lang. Mawatak mat kiti, Ronald. Ado ti pamuspusan. Siyak ti makaammo iti dayta. Hello, Christine. Ayan mo. Dito'y dagusmi ka ni Ronald, manang. Anya? Nukas na. Talaga nagden na kayon itinobyom? Wan, manang. Ala, kasanon nga iti panagadal mo ading ko. Sayang tinarugyam. Di ka madanagan. Makalpasak latay ti panagadal ko nga uray saan nakatulungan ni mama. Anya? Agawid ka nga minan. Ituloy mo ti agadal. Agawid akman kan saan. Ituloy ko lata ti panagadal ko, manang. Pangalaam nga rod iti pag-eskwelam. Ado ti mamuspusan. Problemak daytan. Christine, Isong ibagam ka ni mama, tauray di nakpagadalan. Kabala kapagadalan ti bagik. Amok nga minakaguran ako ni mama, gapoy ti naramid ko. agsarita kayo kin ni Mama. Agpakumbaba ka ading ko. Tapno pagadalan na kalat na. Nga uray kasta ti inaramid mo. Ay, saanan manang? No di na kun kaya tatulungan, di salaan. Anya? In black nak Jacobsat mo. Iso adyak makunta. Binagbagaak, Mama. Ngam na nga to at talaga ti pride na. Saan na kano nakasapulan ti tulong yo? Taam muna ang napagura na kayon. Kayat ko kumangarod na makasarita. Tapag tuluyag latang ag-eskwela. Ngam in black nak matan. Nangato ti pride na, Mama. Di na kano kasapulan ti tulong yo kenkwana. Takabailan na kano ang pagadalan ti bagina. Hala, palugod ang tanuan niya ti kayat ng aramidan. Diyak agsarday amang bagbagakan kwa na. Ngam talaga natangkan ti ulo na. Talaga asabali ti ugali na. Nangato ti purwana. Estudyante pa'y laeng ngam madlawan anang ato ti purwana. Kasanun tulangatan no maisan a professional. Ay, ngam sapay lakuma ta saan.
Nagkapwam, Ronald. Ijay balay. Napan ko inalat ipagbayad tayo ti abang ta. Nasaya at mat, tani. Damdamagan da iti ti abang ta. Ala, ingka nga rod iti din, love. Nasaya mo at dan pagbayad yo, Kristen. At ang amin pangusara kay di kwarta. Pasensya kayon, no kanayon ama delay ti abang mi, Tata Fredo. Okay lang. Aywan. Ang may masaka ka di manang? Rimor jay novyo? Wan, Tata. Napan nag-eskwela. Sika, di ka giskwela? Nagsardangak pa'y. Awan nga min kwarta busbusot, Tata. Apay, di nakatulungan dyan novyo? Saan tagad adal pa'y laeng? No makalpas to siguro iti panagadal na, mabalin at tulungan nak to. Kaanong to pa'y ngay? Mapapanan ti tawon doon ah. Sayang, ti mapalabas at tawon ang may stampay ka. Wan nga rod, Tata. Ngam awan mo't pangalaki ti pag-eskwelak. Nagtalawak ngamin iji balay mi. Ta sana kaya ti inak ti kaadat nobyok. Anya, kahit mo tagtrabaho, tapno makaurnong ka iti pag-adal mo? Anya trabaho, Tata? Para linis, kan para loto. Kan para labamot na. Sa dino? Dito'y balay ko. Pimanaw ngamin ang tibabaunan. Diyak pa'y nakasapul iti kasukat na. Ay, o sige, kayat ko, Tata. Istambayak matla ita, isong agtrabaho aklangan. O sige nga ron, mangrugi kan inton bigat. Andagan ka, no kaya mo tagkatulong, Kristen. Amangan mo di mo kabayla. Kabalak, saan mo ta narigat ti trabaho iti balay? Alang nga rod, sikat makaam mo, love. Apaman amal pasak na aglaba. Agdalusak ton diti balay na Tata Fredo. Tapno makainanaa ka masapa. Ay, nagrigat gayam tagbalin ababaunan. Ngam, anusak tapno makaurnungak. Kat maipakitak ka ni mama akabaulak tagbiag nga uri awanak iti puder na. Tulungan kan haglaba, Kristen. Ha? Ay, saan ang Tata? Nakababain mat. Masyanak amin ken ka. Kaslasan ka na iruwami ti trabaho. Kan saan mo abagay tagbali na babaw nan. Ngamin, nakapimpintas ka. Ha? Amom, nag-asa ti nobyo ngan ka. Ngamin, nagagat ka na pintas ka. Ha? Ni? Apeng inig ka mam ti imak, Tata Fredo? Kristen, nagpintas ka. Diyak ilibak. Damo pa ilapan nakita ken ka. Agayat akong gan ka. Adan nobyok, Tata. Saan ko maasyak Ipa ay ko amin nakasapulam. Di matkat mo ti makaadal? Siyak, timbang paadal gan ka. Nulakin dit umanugot ka ang makirelasyon kanya. Saan ka nga apuraan ang mga kulon kanya, Christine? Ikan nga itugundaway mo panunod. Kat agbalin kanto ang naragsak no makirelasyon ka kanya. Ngamin, ito'y ko amin ang kasapula. Pagadalin ka. Ikan ka iti kwartam. Kan ipahay ko amin akid dawam. Basta kabailak lakid di nga ipahay, Christine. Christine, apa hindi ka makain nga? Balikid ka, balikid. Di ka kadipay makaturo. Saan nga ron, Ronald? Anda ngamin pampanunutak. Anya ti pampanunuta. Kaya't ko tagtuloy nga ag-eskwela. Anya? Apay, agsublikan ka ni mamam? Pagkadalin nakakadimanan? Saan? Pagadalag ti bagik. Anya? Kinasaritan nak ngamin ni Tata Fredo. No kayat ko kano nga ituloy ti ag-eskwela. Mabalin nak kano atulungan. Basta ikarok, babaan ti panagkatulong ko kankwana. Amangan na marigatan ka. Saan? Kabailak.
Nalakalaang dayta. Gatat, adagan ka, Christine. Ngam lumarigatan ka. Oresan pa lahat. Kabaulak ko nakmat. Promise. Ay, masaya nga nak ngamin iti aldang waglabas sa may istambayak. Iso nga'y karigatak tagtuloy nga agiskwela, Ronald. Rimuaran dyan, nobyong. Wan tata. Ano kasta? Agmay masa ka manan di tatagusyo. Wan tata. Kaya kasano? Makapanunod ka? Wan tata Fredo. Anyat pangedeng mo? Umanugutak iti singasing yu. Nasayat mat, Christine. Para itinapinta sa masakbayan na ito. Basta, di na ko maag-agawan ka ni Ronald tata. Ngamin ay ayatak unay tinobyok. Ha? Ay. Ala, awan problema iti layta. Basta agtungpal kay ti amin na kayat ko, okay? Wen, tata Fredo. Di na ko nawagan iti tata. Ta agayan ayatan, Christine. Fredo, wanam kanya ko. Wano, Fred no iso. Ha? No kahit mo and roll, ikan ka niti kwarta. Sige. Aginroll ako iti kabiitan apanawan, tata. Ay, Fredo. Okay nga, Rod. Mabit lang. Tayo nag-alayan ti kwarta. Fredo, mapana kundi tadagusmi. Amang ano sumangputan ni Ronald. Madamdama pa eh. Nasama pa, Christine. Pangaasim, tadi mo pa'y ukasan tinairot nga rakok ko gan ka. Amang ano sumangputan ni Ronald. Nasapa pa'y kunakmat. Madamdama pa eh. Kaya't ka pa'y nga arakuban, Christine. Ha? Di ka mananagan. Tanayunak ti kwarta nga itit ko gan ka. Ikan kan tumanan intong sa marono. Amang ano maibus ti kwarta. Saan? Ado ti pagsapulak. Iso nga ado ti pagingkamak. Fredo. Inkanto gumatang iti kagawa, ma. Napinta sa kawas, bag, sapatos, kanta dumay. Ano kaya mo, kuyugan ka shopping? Ay saanan. Amang ano da makakita ka data. Kat ipulong da ka ni Ronald. Sige. Di ka mabali napilitan, no di mo kaya, Christine. Agawit na, Christine, ha? Papayaban nak ni mama. Ikan nak siguro iti kwarta. O sige, Ronald. Aganad kay ti panagawid mo, ha? Kaano ti sublim? Intun mo minsan na bigat. Taon klase no bigat. O sige. Pasensya ka na. Tadi ka may kuyog nga gawid, Christine. Ngamin, saan nga mo dagiti dadakkel ko ti may papan katata? Ti amudak at nabayagan na sininahan ka. Kan didam mo, nagdintin na tagayang dito boarding house. Okay laang. Maawatak, Ronald. Aywan, nangalam di ta pantalon kan sapatos mo. Kabarbarumat. Kwa, ginatang ni mama. Regalo na kanya. Kasta? Pasensyakan. Tadi ka maigatangan iti kagawaam. Di dakmat ngamin ikan iti ado kwarta. Allowance ko lang kan pag-abang tatit iti da kanya. Awan problema, Ronald. Makagatangak tumot laang no makaurnungak. At iti bayad ti abang ta, Christine. Ingagbayadan kini Tata Fredo. Apay nga itakal asim mangpet. Naglangan kan iti klasim itang nga aldaw At ang min inaramid ko di balay. Ingka iti din dito abang ta. Awan ka di babaim, Ronald? Ne, apay akas ta ti damdamagam. Apay ko mga babae, si kala hindi etek. Sigurado ka? Well, apay akas ta ka. Saan ka matasigo ta kasta? Di nakmat pagat atapan iti madidi. Awan panggap po magatap iti dakas kanya, Christine. Taawan nagbaliwak ken ka, love. Nabara akanayon ti panagayat ko ken ka. Idulin mo dahil ta kwarta. Tamani po dito. Saan kayon nga agbayad iti abang yo, Christine? Anya?
Sigurado ka, Fredo? Well, libre. Tipag na idan nyo dito balay ko. Agyaman ak nga rod no kasta. Aywan, remote ka din ni Ronald? Wan, nasapa arimwar, tamasapa ti klase na ita. Sige, anya nga oras ti klase? Alas 10 pa'y. O sige, tay itulnog ka ni pagkatalan nyo. Di ka matalangan. Awan makakita ken ka iti nagtilugan ko. Tatinted ti tawa tilugan ko. O sige, makamu ka, Fredo. I love you, Christine. Sige, tayo nakagdigusan, Fredo. Mama, pangikabilak ka dagiti gamit ni Christine. May ibasuran samot tin dagiti daduma. Dinansan usaran dagito eh. Ay saan adon di mo ipalang na kita. Tama nga no sa pulan nanto no agawid. Kaano nga tanga agawid ti kabsat ko, mama? Patyak nga agawid tumatlaang na itchay. Oh, kailiw ko hindi kapsat mo. Saan ka di nga mawawakan ka? Saan, mama? Jakmat makontak. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad na. No kumata agawid, awatak matkat. Pagtuluyak nga giskwela, no kayat namanan ti agadal. Awan ka diti plano nga agawid iti balayo, Christine? Anda, ngam saan pa'y lang ita, Ronald? Agawid akto no nakalpasa ko iti panagadal ko. Sigurado, agdandanag itantiinam ken ka. Kastamot ng tikapsat mo. No naawatan dak kuma, di sa anak kumapimanaw iti balay. Basol damod laang no apay ang nagtalawak. Di dak maawatan. Nang runa ni mama. Ay, nagdalanan na mati kastoy. Nagayat mo't idi ka ubingan na pay laang. Ngam no apay adi na ta maawatan. Ala, di mo pala panunutan ti lang. Taamangan mo, ma-stress ka lang. Ang dawag ko. Ni Tata Fredo. Hello? Sige, Tata. Umayan. Bye. Anyat imbaga ni Tata Fredo. Anda ka nung matitod na. Mabitla nga. Inakalaan. Ni, agin inom ka matkayam, Fredo. Juan, pagpalabasan iti oras. Ala, agtukaw ka, Christine. Anyat ibagam. Ibagam kumantag subliak matla dagos ti tadagos mi ni Ronald. Basta agtukaw ka. Kat ka makasirita. Mailiwa ka makinistoryakan ka. Fredo, amangan no makadlaw ni Ronald. Ayabam tinobiyom nito eh. Tapno awan ti pagtandanagam. Anya? Alan, ayabamon. Tagsango kami agsyat. Urayan kayo. Agguluak no di kagtung politikahat ko, Christine. Sa bali ka makaunget. Abi akas tamat ng tibagpagam. Makapasakit nga mintirik nater aramidam. Basta gisawo ka, Ronald. Awan lakit, Ronald. Iparubam launay kanya ka napat patengawang dahi dya lalaki ngam siya. Ha? Abay, ikat katangan na kahit ikagawam. Laglagi pa nga abang lang kan makan di libre na ken ka. Ado nga amang timait itag ko kwarta ken ka ngam dahi dya lalaki. Fredo, ibuy-buy mo ka din dagitit itid mo kwarta kanya. Saan? Ipalpalagip ko lang. Tapno ammom tagpreno nagsaw ka. Kita matbasita, no adda masakitang iti isawang mo, no awan. Taklo na, Christine. Ag-imunak. Pag-imunak na dyan, Ronald. Iso pa nga asim ta sinaamon. Anya? Biyag. Di tao. Atlunak, Christine. Agimunak. Pagimunak dayja, Ronald. Iso pang asim ta sinamon. Anya? Sana mabalin. Diyak ka pa ilan na sinaan tinobyok. Ay ayatag ni Ronald.
Christine. Kan may sakbay nga inaklon ka. Sigudan nga amo mga adan nobyok. Kan na nampay nga okay lang kan ka. Nga Houston! Pangasim. Di mo dagdagan ti pan nakapasakit ko. Sorry. Ngamjak gayam kabalan nga adda kay nagaw ko kan ka. Kaya't kabukudan, Christine. Lading itak. Ngam ni Ronald ti ay ayatak. Kasanwak nga yan. Saan ka nga'y ayatan, Fredo? Amom ti makagapuno apay anak relasyon akan ka? Abay, di na ka di masusuro nga yatin. At doon akin na imbag timparik na kan ka. Yung talaga ka di adinak mayat, Christine. Ay, ayatin ka, Christine. No di mo kayat nga agsinat ha? Di mo pakibyangan ni Ronald. Ngam no ko na mapagimunam. Kayat mo na sinaak ni Ronald. Lading itak. Ngam na saysayaat lang agsinatan, Fredo. Saan? Di na kasinaan, Christine. Napatag ka una yan itibiyag ko. Daglakit di ka ba ilan na mapukaw ka kanya? No kasta nga rod awatam ti sitwasyon ta. Di na kami pakibyangan itinobyok. Awan mat siguro ti makunam kanyak. Tar aramidak mat amin apagayatam. Narabyan ka manan iti ayan ni Tata Fredo, Christine. Ayat inaramin mo ijay. Agwa, nagdalusak kan naglabaak. Kunam naadala itad na. Ngam pinagtrabaho na kamatgayam. Ada nga na ipagkana kanyak. No kayat ko kano nga ituloy ti panagadal ko. Tulungan nak. Basta agtrabaho ak di tabalay na. Kan na ko nanapay alibre ka nun ti panagnaid ta di ti balay na. Anya? Agpaiso? Nagsingpat mo time? Wan nga ron. Isong agenroll akon. Kat iso ka nun ti makaamong agbayad iti tuition fee. Agsingsingpat nga ron, Christina. Tapno saan ama amang tulong ken ka. Ken tapno libre ka na yun ti abang ta ditoy. Kumusta ti panagadal mo, Christine? Nasaya at mat. Umadanin ti panaglapas dito a semestre. Agadal kang haruda na imbag. Tapno makaturpus ka. Wan, katagyaman na kititulong mo. Awanan yaman na. Christine, mabaling ka di adito'y balay ti pagturo gamit ha? Ako ang mga numakadlaw ni Ronald. Ibaga, mamapan ka itayan ti kayo mo. Kaya't kagami na makalanglang ang mga rabi dito balay. Tainton bigat, ikan ka manan iti kwartam. Sige. Padasat nagpakada ka ni Ronald. Apag iso nga ron nadda papanam, Christine. Tadamot papanak. Sa dino? Kwa, ije balay ti barkada. Kasangay na ngamin ita. Ay ayaban nak. Umyanak ijayan. Anya? Sige nga, Rod. Basta masapa ka nga gawin din doon bigat, ha? When, love? Ronald, aldawan. Apay di ka pila bumangon. Intag iskwelan. Ay, Jack, samarak, love. Adun tilangan ko. Gan, adun ti bagsak ko. Iso masaduta ko. Anya? Apay nga'y? Asa na bali? Tagad-adal ka matan. Anya? Ora Jack makaadal. Basta makaadal ka. Okay tayo tan. At least, adamay sa makaturbos ka tata. Gamsayang ti panawan. Kandi mat ada arapaap mo ikibiyag. Masaduta ko, Christine. Isa si kalabtan tag-eskwela. Pamalawa mo day dya, Ronald. Tad di magaya mo nag-isa-eskwela. Di mo't imbaga ka di mo pakibyangan ni Ronald. Ha? Tilang may papan ka data ti pakibiyangam. Bye-bye am ni Ronald. Kaya mga rod asikan to ti mangbiyag ken kuana. Intun adang trabaho. Okay lang ang kanyak data. Basta saan kami nga agsina. Agawid ako, tanagatang kunting gagarak dito plaza. Bye, honey. I love you. Bye. I love you. Ni Ronald tayo dyan.
Ti awanan pa in. Sino di babae ngay nagkamit ti bibig? Awan! Kayong kulang day, Jay! Ulbad! Alay ko! Di lang basta kabil-kabilin lang na! Ronald! Ita ka man langan, makapawan kay Triganas! Ronald! Mabit lang! Ronald! Ha, nasayata nagawid ka. Api adi ka nagawid di darabi Ronald. Napanam. Nabisi kay tidaran ko. Nangan ka din. Nakaluto akon. Igawan ka tamangan ka. Imayak. Tapno may ko alahin dagiti kawas ko. Tapumanawak dito yan. Anya ka din dito nga ibagbagam. Di na kumamat panawan Agsinatan! Tasaan akong anaragsak iti danam. Wan! Tatat sa bali ang babaem! Wen! Ata! Kat nasingsingpet nga dayon ni Laning si ka. Ken kang runaan iti amin. Ato ti kwartana. Aniya! Apa nakaramid ni Ronald ti kastoy kanyak. Di ka nagsangit, Kristen. Di mo sangit ang dawan serbila tao. Nabayag-bagaya man nga alilawan na kadayja tao. Ijak ni namnama ti kastoy karamidan na kanyak, Fredo. Nagsakit. Ala, nagsangir ka dito, bakak. Adda ka mga lingay kan ka, Kristen. Adda ang mga ayat unay kan ka. Ay ayatan ka, Kristen. Agawid aki si balay. Takailiw kong damamakan manang ko. Kuyugan ka. Sana na. Ang batikan. Pangasim. Agsubli akon kada mama. Total. Nagsina kami imutan ka ni Ronald. Jakon kaya tasublian ni Fredo. Jakon kasapulan ti kwartana. Tagsubli akon kada mama. Kat ni mama timang paadal kanyak. Ay, kumusta nga tamatan da mama kan ti kabsat ko. Nabayagan na jak nakit-kita ka nakasarsarita ida. Kailiw ko idan. Ani, nakasangputak mo't kaya man. Para! Dito yakon! Nasaya at tanagawid ka. Diyak amo ti pangkontakakan ka. Iso adyak na ibagbagati ka sa saad ni mama. Apay akas tamatan ni mama. Nakadalitan ti inata, Christine. Saanan ang makasaw? Taparalisadon ti bagina. Anyan. Mama, pagkawanan na ko ma. Sorry no pinanawan kayo. Patpatgan kayo unay. Saan ako na makatrabaho? Tabang bantayak ni mama, Christine. Naibusan ti kwarta ni mama. Pinagpapaagas na. Manang. Sika, kumusta ka matan? Kumusta kayon kini Ronald? Awanan manang. Nagsina kami. Pinanawan na kun. Tain sukat na kun iti sa bali. Anya? Iso nga agsubli akon kada kayo manang. Ngam... Jaklay yung pagarup akas to'y gaya man ti kasasaad ni mama. Agsubli aki di syudad tay nakituloy ti agiskwela manang. No kasta, intuloy mo ti panagadal mo. Uwan manang. Nangalaam iti kwartam. Kwa. Agtrab-trabaho ak, bayat ti panagiskwelak. Nasaya at no kasta, tani, di ka pa'y matulungan. Tanagsardengak ang nagtrabaho. Oh, agyaman na ka. Nagsubli ka kanya. Kat, kumusta da, mama? Ay, nakadalitan ti inak, Fredo. Saan na makakunail? Anya? Masapol ang makalpasak iti panagadal ko. Awanan kwarta ni mama apagadal ko. Iso atulungan na kumalata para iti panagadal ko, Fredo. Kastama ta talaga, tararamidag saan. Nagkulang amin ngagsardeng kang agiskwela. Agyaman ako, Nay.
Makatawon lang ang Ryan agturpos kan. Uwan, kat anusan nakapagadalan, tagsubali taktukan ka, Fredo. Baro ano meron ti mawawag ah. Sino nga tada ito eh? Hello? Hello, Christine. Kumusta ka? Ni Ronald dito eh. Ha? Apay ngay mawag ka. Anyat masapul mo. Christine, sorry. Pagawanan ako ma. Agsinublihan ta ko man. Agsinublian ta. Kalpasan na. Lukwan naktumanan. Isukat naktumanan. Love ka lang ta, Christine. Agkita ta ko ma. Ha? Kaili ko na yan. Please, agkita ta. Kahit ka makasarita iti personal. Sige. Sa dino ti pagkitaan ta. Papanam, Christine. Malama na. Andal mapan ko gatangan ni J. Plaza, Fredo. Agsubliak matladagos. Itulnog ka. Ay sanan. Agsubliak matladagos ko nak. Promise. May liwa ko na ka, Christine. I love you. Apa yan naramit mo ti kastsikan niya, Ronald. No amumla ko mano kasano ti pan nakapasakit ko. Ala, pakawalan na ako, Christine. Sorry. Kat, anya ti planom ita. Nagsina kayon iti day dya alani. Saan ba'y? Diyak masinaan na iti. Taidil-dil na ti bagi na kanya. Anya? Apay nga rin nagsarak ta. Kunak man nagsinublyan ta. Katuan man. Ngamin, sikat ti mas love ko. Nang namnamak man lang na marunusan ti amin kadata. Ngam di kay pa'y matgayam nagsinay ti babaim. Sana bale, tasan kami pa nagkasal. No talaga, adata tinaikarit itunggal maysa. Agsabat tulad talaga iti dalan ta, Christine. Kalpasan na iti pa nagsarak ta. Agawid ako man ni balay dalani. Anya? Ti awanan pa in a lalaki. Tsak manan makontak ti cellphone na. Kanuray na kiti account na iti social media. Tsak makontak. Awanan pa in a talaga na dya Ronald. Tsak lakuman nakisinsinnarak kun kuha na. Kasto'y lagayam taramidan na kanyak. Pinangnamnaman akmanan iti awan. Naimbag man ta nakaawid ka, Christine. Uwan manang, ada kadwak, ni Fredo. May mga oras mo daw na. Kastamat tata. Naimbag ta nakapasyar kayo dito inano mo, abalay mi. May bag nga ron, tayin kuyog nak ti kamsat mo nagawid ito. Ma'am-amu kayo matlaangan. Christine, anya ti kayat asawan na ito eh. Nobyok ni Fredo manang. Kat iso timang papaadal kanyak. Anya? Awan asawa day di atata, Fredo. Awan, nabayagan anabalo. Anya? No kasta. Saan apod no ngagtrab-trabaho kabayat ti panagadal mo? Saan manang? Sorry no nagulbudakan ka. Ngam, nabayagan nga agdandan na kami kan ni Fredo. Christine, bumangon ka. Aglaladuta ka bumangon, Fredo. Ha? Apay nga eh. Tsak nga rudam mo. Maditi pagbagik. Kan maulawak. Asos, tinasayat. Ipan kalaangan iti hospital. Masikog ka matgayam, Christine. Wan nga Rod. Ha? Apay? Saan ka naragsak, Fredo? At danton anak mo kanyak? Ibagam tagpaiso kanyak. Asino tinakaalaam iti sikog mo? Sika asino pa'y kuma? Nabayagan na nagsina kayo iti dayjay, Ronald. Ngam apay ang nagsikog ka. Adda ka di lalakim.
awan lalaki. Apay nga ron ang nagsikog ka. Apay akasta ti saludsod mo. Natural nga agsikugak tadda ka partner ko. Sikat ama ti sikug ko. Ulbud! Kasano nang pasamak tigas na? Kasaan ka makaputot? Anya, Iso asan kami anandaan iti anakit itay di asawa. Taopat a doktor tinangibaga asa anak ang makaputot. ay anya. Nagbunga nga ta tinaudi apan nakailawan mi kan ni Ronald. Apay lagi ta kabus ko, Fredo. Apay nga inruar mo. Aging pakikan, kat pumanokan. Inaramid ko amin na nakabalak. Tap numayat na klang. Ngam talaga siguro nga awan pan nakaikarikan ka. Aklo naglangan tigasat ko ken ka. Di na kumamat papanawan. Kasano kami ni tisikug ko. Sana siya ti pagproblema. Jay ama ti anak mo ta sitgam. No sino man day tao. Pangasim. Ta di mo ipilit na nagtahod kanyak na ita. Ta urayan niya't mapaspasamak. Di kan tumaipayan iti anak. Fredo, Isong agawid kalangan. Tanuag talinaid kan iti balay. Sigurado ngagtuloy iti panang rugrukit mo iti ulok.